Adin ka jingsha lenship ka yang school kibor kamaryang kabadang suggestion mentao benay jiliw araja apenrio hakaba ka school umsay Maulamis Presbyterian LP School kabadan kathan Mahati constituency mendagasni nakaliang kaseng HANM Naribay District haka jingatray lang baga HANM Eastern Zone kilalit panay dikitin sabtmo siya kibor peniya jaga school umsay Maulamis Presbyterian LP School. Man hakana por ya kaba hadin bakane ke school kala ja kala syarat haki eryong hakjing be jong ka eryong kinegitin jong ke school kala ra baro tenagalyang jong iway neki no hikai bolong rukum perlop boy jan bat nga lapun sngew ya kene ke kam tenagalyang jonga hakjing yalam ko jonga hapo jong ka Eastern Zone jong ka seng HNM ngila persyang banwat ya kilat kelenti hendrai yim yo ya kelat kelenti banwan banyarap na kebenta jong nek school akan neka jing penjot jong ka eryong tenagalyang jonga namar ngidon hapo jong ka HNM Riboh District na tadaw nga pentip sa kibor kiba halor lang ba ya i finance secretary jongi ba kraw kat thongni bat lang ba jongi la pentip sa i secretary jong ka education cell te hendrai kala longpat ke jingkeman ke bokraw abang itre ke kam ngiyo ru ya ke jingkerman na ke benta bendon benta hakino kino ke benta na ke benta kane ke than ribhoi ke buit ke jongi na ke benta bendon ke mensim jo ke jing sngulam na ke benta kumkine ki school kiba na kalyang jong ka government la slem ba habde bat kane kim syam layo ya ka repairing teka nega school kala sya penjot haka maryang dena tagadau baka eryong kala rat ya ginegitin tahaga neka por ko menta nagalyang junga kumu presiden joka HNM Riboh Eastern Zone ngapun pau ya ka jing sukman ya ka ba ngilala ka banyarap ya ikam ibarit na ka benta jong nega school dan ringi kerman banakalyang jongka school ru kin priang daga jing keman nam ta jong ne ka jingis nok tilang ke jungi habdai bat kane ka benta ke ba nakaliang jungi ngila persyang banyarap na ko benta jongki kaliang jong ka HNM Riboh District kijit inga ban pej hakabaide bat ka education kemud ladu ka pulir putih te nakaliang jungi marsnyo ya kane ka khobor ni sim kane ka jigi kli ba lada kumno haw ne bunai ni yale kumno benyo ya keneka kejingrap benno saya keneka lanot kejing penjot jong keneka maryang te hadin jong kejing slok jong ka eksekutif hapo jong ka riboy te na kaliang jong fenan ru imda syamperslam balila slok na bari presiden te hadin jong kata nyila yo ya keneka lat ben yo ya keneka jingrap te hakabaidai bakana kejenyerap wala nyimyo sibun man ai hendrai kat kaba nyidon nakaliang kaseng ni ai ke kediang ke kemon te hoj nangnes kemat nyidang ya don rekat bat barbor nya don baik bat cepat ba ladaki ibet badan kam ni keloi ban ai ke kediang ke kemon kejenyerap jingi namar nyikum kisang balang nyimdei ke ba tre ha gorman ni tangji nong erap smobha te kat ka bangidon halai jong ibut ibor ha ka ba ki nong pun ya jungi kidon ban yalam ini dei lengba ka jing yalam bastat jungki lese nila bnon ha ka kesni ban yo kener ya keneka ka jing yarap ha ka school te ngimdon sibun ben kran ka por namar ba ngaru ngadang dei ubat mai ka keseng te wala kataru ngapersang ben ya isnuk tilang ben ya yang skam ka keseng knang ba kanlong ka job te khndiat ka khubor na kaliang joga seng ru ko ban ai ko sarkar ba sibun ki jing den kam ya ka jing school namar ba le se nadu basnai ka jing school le se ka dei ka bal aslam tharai
te ngikerpat nakaliang ka H&M Ribuh District ba Syaka Sarkar ba lada kumno bahkan pekmat no ya kan ka yung school kenang bahkan ka yung school hakapor ba lingshop jong kan ka air lese hakan ka por kumba kapor slap kinyo no ya ka yung school ka bapaka kenang ba kinong pule ki kena school ki ba marjan jong kan ka senang kinyo ka yung school ka bapaka kenang ba lada ka jingsung school jung ki hapo ka yung school kimdon ka kamera ka bapaka te kumno kin la mi konsentrat ya ka ya ka jinghika jung ki kena school te de na ka daw mi kerpat ya ka sarkar ba kan pek khat no ya kan ka yung school ru ba lada kumno kan kan ai no ya ka jingkan kam ya ka school kumba ibabu ila ong mene ba berkepat no na kaliang juga liang kaseng ru te ya kan de nyedang ya but kerdin ke ba jingwan dungi menta lese ke jingwan ke ba mingkong ni kan ka in school hendrai nyedang ya but din nang nes khmat kena kepol dah buramnya bilang bro ka nyesuk kendat sepangai tinggi jong kene ka bisa penjulur jong kene ka yang sekolah kemaryang beri hana duka dusurik jun na kaliang jong I kum ke office jong ke school jong ke managing committee ka yang persang menyewat kilat kenti ya bu application sa blok du ndai semua ba ka slam kapur taga bujungnya engi mungkin hikai ro nomor ba ka yung school kaji lut ki hap lut di slam tenang takadaw ni simcinge kini kaliang gujungi wala ka office na po blok ro kam kinamay ka asuran ba kinai kroy ka tagingrap hoy ki kular tamba kan simpor kita ki cing na kaliang mali ngakam lemi ngapalay mi ra thì saya kaliang industri tang phone industri te yung tong sepet tang ba simpot pakai kana noi nai nagadi na kaliang juga office juga di SU jing siang ikuran bagi juga nutri na po BRCA yung tu te yung ki ay jumut nga bang libu ka friction sa blok tang katay ki ay jumut yung ka blok kala banyarap ki kani ke school nadu basenge ka nadi gadu nadu araja saw basenge ka tehdiin kartu house na marja khandai igi kesimti no ka SSA mat dia kani ke building yo kadi hawar ja khatwe tu akapor bom suak la julon nang tainan neng ndian tamba habti kipor na kani school nang pe ka balang persen na po umpuin te nakaliang jong ka balang persen pun ka rap iwal titir kitin ban repair kani school tegrang dei kesin ke baar ban julor kini hoi ki julor kindet kini ru ya julor te boy julor kini i tenteng nakaliang jong ka office jong education kidon ketugas school kran teman lagas nem ki a school kran te nakaliang jong i pat ka MC ni pet kin hangnu ke jaka buduna te da katang ile te ketugas nem gula no penjulor kemariang kini te ni thiet no kini kitin ni thiet no kini kidin ni sna yang ba kata school kran kasi ka bujinge si saya nak mata jungi kum kinong song hani kam tam ki na school ha bagiwan teten don sibun ki bawan po jong school sibu kum dispensary ki don kam wan sekop ki kena te tenten ki mlaj ban ki kali nang te tenten habu kali hang te surok te ka bujinge ki te na kaliang jong kum tunga kum hikai runga kerpat lem ya ka kumel ada ka don kalat ban nyarap kan ikwa ba nyoro ya kasurok ka babiang ganyan ya kani kenang bahkan suruk kali kawan kelas ini ngidon nadu kelas ini lebe deka kasih section ngidon nadu di kelas arit ahe 1 2 hadu 5 ngidon hikai ngidon tengah remote kebujingnya kan ini